Otosarelo chokonilesh, Otokahokesh, Mahina Chali Guara, Tohning, Seru, Oyanageshkil. Ochina Nachali Guara, Nagoko. Una ano erilopa. Hermanos, cuando se le cago a Dios, se le jona la enco, Shina Kuahatina, Chirishtiratini Kagua, Liga Dios, se le jonga Mokain, la Esteramiti Kaguan, Jesucristo, ni Garum ni Guanco, Karin, Sacobonin. Toatinak Chirish, di atin, Javi, hermanos, al libro de Macabeos, Nekosla, Shekeretal, Sherabichius, Charu, Kishti, Liralal, Honish. Kakuina kuas patwaleres sa stiglahin klaes kana chekones hermana is con kesarin kuan ke kokal chekoniles. Pero kuan ke tio creen a kuna kis kokal to masahin chenke magasa hilalan kuan chiralal, ¿sabí? Entonces el lito maga shvelo me bella pero likuan chica gachines que an na behat tu behat chik, ¿sabí? Entonces hermanos Jabil y lo hatina in Shejena kuan keralal, abana kuan rabin kiler in charune ke tikle ko cancel o church. Charune ke useble ko kal. Harup chia kuan kemrene ke tikim kusmaleble ko kal hermanos, se con les yuguabe, harup li kuan ko karin. Se etil, se gosgil, se unil, maraktok ne ke stihog inganan now, para ke tikle ralal. Bakit dije ko aliga? Marat ya ne kerilep, chan ke kamane li rali kawai kwan ke marat. Sherabigi shel is klishma kabea ki khabina khunikin marahun awabe. Yo chak chik etok liralal is khan marahin ana abing ana pamangcha. Yaban ki chale awabe ki shere. Makabea panu silal chare. Tihla akwalal shmana king ana abing ing ana pabang ing ana kanaw marekwan sik angkelak chakli ala anrikin li awabehani ana kanaw kusyet sarati ni kawa pero abanagis pat usilareli na be naktendo tihli ralal abanan hermanos kami nakliis lishmakabea kichal kistihli ralal abans kami nakliis kain ing aki usuk se hoskil uting aki usuk se hobok. Ano kishmano? Shok nishum kishulum ut kishere. Kuang ating kishere at kwalal chare. Nakwala naktina akwabi banu sinal. Chak ere tal chare. Lahe po marahpele po shatkuan chakwikit. Ut oshi chia shatintu resicha abi kish ejak dos astik lahi greli ralal ko kana kana kwanche na kwanak tina kwabicha ut tintiak bichika kweche na ilon satosha ut injis konils kwan sarujo ere dal aninimis kwan kilal arin relios kwan chikonensha una kwanak laata kum siang kibat kwalal. Arus manuli al albeja hermanos, makipabang, masrabilis mama nakishkos, masishkos oh, ay Dios kawachina Ikuan la kulal abi ulitok tikibang joga chikiresing abi linalebain,onsumale bisang Kristian sa tikwabe sa nabe rebain. Abanali al ki abing kishba kokarak hasta que chali is kishma kwali awabe chelati awabe chale awut porque con las nautas tijok maras tijbal ebisa cristian li awabe khan cualas kulub para cuans cuangilal awabe. Entonces kokarak kere tal hermanos hermanas la atina be sali ochoch ritualeb la al in anenau charuna kat usuk laat charuna katih la telom charuna katih la ko la kuskaal kuancing nak laong salikung kamal hermanas kuanak kanachina nakwan naras usmali ralal mukuspanu hosteli kana makabea lo que anak panu se hobok nak usdiriskal
Aksilah Israel tatabing chamating anarugo chikli Israel. Elena ya aksilah Israel. Mariking aksil kitala Israel. Elena ya pura alcha mariking pur shaladelo. Entonces, a ver si usa con arte, utlaot ala kalau usuk hermanos. Aheliut katsol oli Israel shalom liralal kishti kishusut kiabin kisheret charona kishturesichak charona kikuan chakrikin utli al kishtavrona haan nabe tento tarabel istiklep dikilinabe. Entonces, kokalak tuan sunak lao ing anak kanaw stikbalep di kalal kagahol. Hasta cuánto kuabe kanakwan? Da shock chakli alal par staw chak span ki kunak ling kaus jo chak tisha khona gatin lapit tisha cha makawais la pingil tisha dirala. Bashbano kana makabe ha? Kushbano ta kish daw stikbal diralal. Cha banak